Karbi Longri pen Meghalaya aduya hoya puthak JCCPA tumpen phirang kia mai kang nipon. Hamren Lems kilikalong BJP atung cepahay pon et. Mai timung arong pen oklang chora dagatowar inghan langbung saidia jok radatum kacheleng japhan kaningri. Duar Baguri VDC Chairman ari dengpen sahem kimi kang pupon. Birta kela arado anaphan kardom pajirlo kardom non Karbi Longri Abirta longpen ujang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Tumangbong Assam pen Meghalaya aduya hoy give and take policy ka chingkelong Karbi Anglong li kacherai komdun thu thek japhan JCCPA tumpen KEC atumaphan sodak pen kapachini all party aphan mai phaponsi labang swalama puthak chingwai pami nangji lapen MP Horen Singh be KEC along elected atum anla swa puthak ase chepa dudunangji dodun joya bangki chok chedetpu Longli jong si avedet puloti siksidul ta avedet pu. Lasi Longli cerai kom dun pa menang jipusi JCCPA convener Khorsing Teron pen ning jipon. All party meeting pasi laso putak lai pe menang lapen ke alang litum sitame ke claim nang yi angdeng doan sitame alang litum along copy a records or documents doma laso tengsi halabang so regional committee along alang litum jetam dun cepeklang dun tek pe menang yi Lan parta ilitum elected representative do MLA bang atom do bang pido alang litum sitame ilitum MP sitame onat a level appropriate level long bang alang litum sitame pumat ing samri do clip bang achokche alang litum sitame ase chepe do nai lasi long le phelang ge litum cherai ning along le jong se ave pulotang te gopilma a council da vedet pu along le jong se avedet 6 schedule da ing tang te lo along le jong se avedet pulong te autonomous state avelu Lasila bangso autonomous state singing pen long le dak wit we chele ke sing miji gale council da dak le pangso long le colony ke chipi dam hege tong le la helo la 10434 square kilometer ke Karbi along le lo lasila dak Karbi Anglong Karbi Arat doang la pen ke akapre tribes a communities a tum sita me la dak bang ke alang li tum sita thanga differences chewan we tin pen nanga cherap nanga chitu do ni bang pan ke Karbi Anglong pen Meghalaya hoy Block 1 pen Block 2 alam ki kedam tang 1951 aning kansi Karbi Anglong ar lusi dolo puche parai derapi non la so alam ka chingwai thu ji pu ke alama masya velo non ningkan trok si ke pa phi la so Block 1 pen Block 2 alam Meghalaya pen kaching ki thu arona masya velo pusi JCCPA akong chunbang Robindra rong pi pen than pachini ponthu এই ইস্যুটো যে 1951 already resolve হৈ গ'ল border issue to তেতিয়া এনেই মানে কথাত নহয় এই border issue resolve কৰাৰ এটা মেকানিজম আছে এই মেকানিজমৰ মতে এই গোটেই ইস্যুবিলাক ৰিজলভ কৰা হৈছিল তেতিয়া 1951 ত কমিশন বহিছিল আৰু এই কমিশনৰ যেটো ৰিকমেন্ডেশন যে এই যেটো ব্লক 1 ব্লক 2 বুলি ক'লে তেওঁলোকে যে হৈ আছে এই ব্লক 1 ব্লক 2 এটো মেঘালয়ত থাকিব নে কাৰ্বি আংলঙত থাকিব এইটো কথা গোটেই বেলাক চালি জাৰি ডিটেইলছ বেলাক চালি জাৰি আলোচনা কৰা হৈছে আলোচনা কৰাৰ মতে গোটেই বেলাক ৰিজৰ্ভ কৰা হৈছে যেটো কাৰ্বি আংলঙতে থাকিব গোটেই বেলাক ৰিপৰ্টত মানে ইন ফেভাৰ অফ কাৰ্বি আংলং হবইকে গোটেই বেলাক ৰিকমেন্ডেশনত আছে সেই মৰ্মে তাত মেঘালয়ৰ যে তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি হোম মিনিষ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ সিগনেচাৰ আছে আৰু ৰিজৰ্ভ হৈছে এমিকেবলি ৰিজৰ্ভ হয় পিচফুলি ৰিজৰ্ভ কৰা হৈছে যে এইটো অলৰেডি ৰিজৰ্ভ হৈ গ'ল যে ব্লক 1 ব্লক 2 এটা ইস্যু নাই এইটো কাৰ্বি আংলঙত থাকিব এইটো বস্তু যে হ'ব নাই এইটো ৰিজৰ্ভ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বাৰে এইটো উত্থাপন কৰিছে বাৰে মানে after 30 years after 40 years এটাতো অলৰেডি 70 অলমোস্ট মানে এটা 70 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ওতে এটা কুইচনে নাই 70 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ উত্থাপন কৰিছে
ইয়াত কোনো মানে মইতো দেখা নাই যে এইটো আৰু ইস্যু আছে বুলি মই দেখা নাই ইস্যু নাই অলৰেডি ৰিজৰ্ভ আৰু এইকাৰণে তেওঁলোকৰ সম্ভৱ তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ আছে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থও থাকিব পাৰে বা এতিয়া যিটো পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যন চবৰ কাৰণেতো মাটি লাগে কাৰ্বি আংলং গতিকে এতিয়া টাৰ্মছ অফ ৰিফাৰেঞ্চত অনাটোৱেই ভুল হোম গভৰ্ণমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত যে এইটো যে আকৌ পুনৰ আলোচনা কৰিব লাগিব এইটো ডিছপিউট হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে যিটো টাৰ্মছ অফ ৰিফাৰেঞ্চত আনিছে ব্লক 1 ব্লক 2 বা খান্দুলি পেচিয়াৰ এইবিলাক টাৰ্মছ অফ ৰিফাৰেঞ্চতে আনিব নালাগে আৰু হোম গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো নলেজ নাই এইটো সীমা ৰণ্ডৱত যে এতিয়া ডিছপিউট হৈ আছে নে এইটো ছেটেল হৈ গ'ল মানে হ'ল হোম গভৰ্ণমেণ্টৰ ইভেন চিফ মিনিষ্টাৰ লেভেল তেওঁলোকে এইটো গম নাপায় মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে কৈ দিছে যে এইটো ডিছপিউট হৈ আছে বা টাৰ্মছ অফ ৰিফাৰেঞ্চত তেওঁলোকে সোমাই দিছে ইয়াৰ মানুহৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কনচাল্ট কৰিব লাগিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ লগত প্ৰথমতে আলোচনা কৰিব লাগিছে গতিকে আলোচনা মেজত আনিবই নালাগিছিলে এতিয়াতো আনিলেই নহয় গমকে ভান দিয়াত লোক মাতি গতিকে আমি কৈছোঁ এইটো আননেচেচাৰী আৰু মানুহৰ মাজত এইটো আতংক এটা টেনশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে Pai ni phain kora trogar ni nijang Karbi Anglong hempi hamren along lems kilik pa dopon lo labang so kilik along bang thong kep societum chepate dun lo bonda la so kilik along longkri hinita BJP pen kar jab dunatum si chepahai pon etlo bang so long Congress APHLC ASDC pen inuta hai dun dedet labang so kilik along botha lang so MLA Rup Singh Teron Socheng Constituency MEC Het Singh Rongphar Hamren Constituency EM Mongol Singh Timong Fishery Board Chairman Joyson Crow Forest Development Board Richardson Hanse Hamren Municipal Board Chairman Biren Singh Tiso VDC Chairman Roman Patorla pen penang anke thik dingatum chitongdun Hamren pen Raikombe Karbi Longri Abirta election dulu langsung long lili ST kota lili bahan koi lili seven vote mana out of 300 people when we find 207 vote people lili saya kota itu mana itu ni ada orang turun loh lili itu besar general lah rata mereka suruh lo de biudi ke share hoda di dalam dua pan mana begitu tu atau group ini pakai lagu menjadi Lakhain koira phoni lip MEC constituency ka parlo oglang chora towar ke hingno jok hala daga rong arara tum ka chileng je phana ki sung thip piganlo non kachari bom parivartana sarkar atum Karbi Anglong ta chilar ulu pusi mai meeting along lamjai ponpon bonda rong rup arloke melang misen towar ke le dam disi dop piglang lason si lakhain koira trok ni lip MEC constituency ka parlo mai timunga rong pen oglang chora rong adak atowar kilometer pho andam nang helang inghan langbung saide labang so towara long hemkong long lapen bait ka cheleng unjikali monira tum ka chehela ja phananta kisung thepik an bonda kapre ka towar ka vedera jok sai jok ji lapuson si chehelat nang bomlo labang so oglang chora ronga prangke don plikep susidu bonta Karbi pen ringma khai soang bong kacharwo hut suluk soda kedwa jok oglang chor pen latum kat etlo lasinon labang so puthak ingsam thusi radatum oglang chora ronga long nang chiboha thulo la so ronga long mer hing kawe towar ke hinwa jok kedo kedam sung piganlo lasi prabjin pen la so hawara long mer hing towar la pena sona sona kaching thora sai ki claim ponje phan oglang chora radatum ke isia phan kachuning ripon Nilipen Joyson Teron Karbi Longri Abirta. Ka chitong pondo mala. Kidu kisung mane lalo kedam kebang ta hobidha bang ave.
milimen ke dakiram tok bi kiram tok bi nang ong nang char arong sor lo nang le tum don ko ando nang le tum arong ke dak nil tu marong ke non ବର୍ତ୍ତମାନ ke don privat la don privat di prang ke do mo yang ke di dak aprang ke do la aprang Polostor ବର୍ତ୍ତମାନ ke thoi sun lap lo sinon ako ke chewang non gang wa tum pen don nil tum padon pli lo don pli di te nang le tum somar lo ka popor hi ke konat nan la ka nil tu masomar lo pachali don ke non ବର୍ତ୍ତମାନ ke dak rong se ko pachali don bom lo se non het jong lang seklo jon ta averem lang ho non itu dak mithang rong situ pachali so along MEC pogitron pia khai wang bom ma MEC ni di ke chini ilang wang ve pen la MEC ta theng nang le pos honi tata ni di chini ilang te nang le tong vot ke jok ke konat ni tung ke dak der from se par de grom LP school long le der from MEC nang khomri ke tip to theng nong la le ha tame rong hang sang ho bani pini tai si bang ke bang lo awinas rong hang o arvinas bani pini bang la ka election na prang mo di election apra non a phi bang we ke di bang ve non election hai det pen pogitron pia khai nang humri re pen lang di o ve tro rong pi ke election ha hiap tang ta bang ve lang dak among chak ke arjidun long le la no phi ta bang ve le de lang di non ma ke di te dang le tum la dak meri hing mate karen nang le tum arong la don privat phan nang le lo ma mer hing bang nang le lang si tami solar bang ke padon pai pai ni phaing koi ratrokan ni dolamara sarthi terang arong along duarbaguri press club asahem ki mi kimrang patang pongsi duarbaguri VDC chairman sarkoi rong pharari dengpen ingpupon laso sahem ki mi kangpupon hot VDC chairman sarkoi rong phar dolamara municipal board chairman mongol singh terang duarbaguri APHL semai phu mudor singh ti theang selher group amai phu la pen kongchun bangatung chetong dun labang solong duarbaguri along ta press club ki dokok ki ningarong ulo athema komat ni so that birta kachipi la pen komat ni arong sarkar pen kilong nangja son kilong lia puthak sarkar along an kapali laki misen lo aprang ke birta kapaje thang dunji polotang ti boka ghara long an assamese journalist atuma phansi hang nangji sitami nona bangki ladaga matsi dokok lo pot isi akejoy muchot dulu pusi VDC chairman sarkoi rong pharpen ningjepong Duarbaguri ta nilima thauni 26 nong Duarbaguri along nason press club mate ferangke abitung doji pu niliani ke ongwen matham du damdi sitami kethe kere nangbat bomlo lapen ke dak pinangana rap tu mathalo lapen ke lason report tar akam ke claim dun ani ke ongmen du piglo sitami ladak isia esen lapen unji pu ke matha abang pini nangklang lo lapen joksi dak ke Japon jasme president secretary alang itu mehin pen CPM Puponsi Duarbaguri long sitami press club an ofisan pini ingtu pon long bang ningarong par pinalam dak si litu mathanang po Duarbaguri same litu ansu si chingthu pon po athe media ilitu molong kidu pinangana ki joidu athe kala halo pinangana lam kam mukha birta chipachoy phan akijoy bandu manitum soden edet puno kupani man konani ronglong tinangji hormu kili tong thekthi sarkar long pali nangji hormu pali tong thekthi lai hui awar sai ke media tum silong ase alam tum ben akirap thepi aprang prang gili tum lai media long pini pachi thangi ponta bukahat long damsi halada asama journalist tum han se contact dam nangji sitanon ke dam joklo do ili tum hem thiku mo situ ko la pen parta non banke asai hem ta ili tum thiku mo situ ko asila an ili tum war sai gimilo asi nili hin pen ke churu par piglo tasen pe dak terang ke bitung du bhan nili hin pen ke suri suri akardom la pen churulo pen nili hin pen name un an ke chirap du phan se nili tame bor ipo la pen nang tum long un an ke chirap ke chutu phan se nili tame kai ke ta chisik ding lo sini lihin pen ke pini abang so sai hem kangpu alam theputhak lan sing ton mun ko 21
Duar Baguri Press Club abitu ngatuma phanang kacerap nang kecito do na bang phu bang philapen ki local MEC mate KAC Education EM Richard Tok bia phanta Duar Baguri Press Club amai phu Vidya Singh Ingleng a hinpen aninga klong pen kachuru pajirpo Kohora pen Mirsing Tokbi Dolamara pen Samsing Ingleng Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta December 18 ani itu dai thorolong perangke asahem kangpui phana so ani tai tum chingwai singsai puno so that pen pini ani tai itu asahem long nek na I think stame thot itu mo kiching honai korte Jameson terang alang itu phan long ri na chipe badi na chipe ko alang phan ni churolo asi pini apor itu da padu we simpi than long la testament ni rong la pen itu nong chibang ilang ke claim po nang dia kam kha itu mo pinang ison sani itu chingwai pon lo nasi kebang jilang non 18 2022 ani December 18 ani ke itu Mei ki bi pon ye la ke kohara along si padu pon po hora swer ai bi long hala so ke itu Duarbori Press Club am hang ke tek ani hada si talon pon po la pen itu ada sahem apan ke jitu kenang ya son anstame itu mo pen chingki thamalo itu ching honai VDC chairman sir rong par sang orang ni chicha pon lo son soni lang ni penang la pola sini di mai pui pen tamen lang ni pan churo lo an parta Duarbori angkang Hompang song la pen la cheri song la pen jasmet ECF forat crew la pen rong we block asa kia tum la pen ang parta hongdung akorti tum ritum pan ha kicheng itum Duarbori Press Club seng nang ku pen ang chirap na sikto dun alang na tum pan ninga klong pan ni churo lo athelang ni tum yongsi nang chirapan de pan de pinia ni litum long so me itum bithek la pen itum Duarbori Press Club ko itum seng man thek da tai ta ninga rong lo alang tum batu wi pen nang chirap na sikto dun pen ni me pu wi pen ang tum pan churo la semele tum sar tame MEC mate education EM alang lista me kedam tang ani anta alang ni ki ongdung pen itum panang chirap tu alang pan tame ni linia klong panang pan da churo lo athe alang yongsi haso ke cheng ban chirap de pan te itum akisik sar lo khop tai me ninga rong lo Pinya Abirta lang si kang ton chalo kaduka vita domi thak mi kardong